Kanitang panahon masikan niya, itang apo ko magkwento yan. Ketang kayang milabasan, kanitang anak iya at macho yan. Eni kukwento na itang masanting lugar ketaking Taldawa, ampo ketaking baryo na kukwento na rin tao kanita. Palagi namupin sasabihan, renganak kanita tatakot lang, aring pengaridang matuang at akakit na itang pamagbayo. Uling eni matuane enagyo mag-obra, itang linabas abanwa at ngeni may nane katawan. Iyapong kosme, iyapong kosme, iyapong kosme matuane, itang kukwento na anitang panahon na dakal anak magana ka. At ngeni itang alas 6 na dakalya akakit iapo ko, alos alanong respeto, karening matwada lugo. Itang kutang na bakit makanyan, meging sana mibalik pa. Itang panahon garosa lang, kabayo kalesang sasakyan na. Iyapong use, iyapong use at apong osme may pagkwento lang, nano'y pamagbayo kanitang panahon da, ampo panahon na gini. Kaput niya mo mi pagaga, apong use ketaking kwento na, alos karengkay nakan ala ng modo at megila pa kanong lasenggo. At detang kay nakan babayi, kulang na mo makapantinala, at papaldo dapat impusad na iyang kwento ng apong use. Ketang panahon mis sana dong denanas day itang masalikot retang legs da, ampong pusad makalwala. Iyapong use at apong osme may pagkwento lang ning milabasan, itang panahon da, ampong panahon ngini dakal ng pamagbayo na.